Isip di bos ya sini surah. Aung kata mangsa he. Wah, dia peseni pelindung kepala. Mami dia kaya bos. Taro ni ketu napas mana jolok berana. Upan na wek lecek kok kaya bos. Meta ni sedih. Mawe semaku tenangi. Sampai toko gerengas sapi. Pas dunia itu. Iya pale bos. Hite guys. Taruh ke pape emang. Ih, pedes sih. Bos, terdembek biskuit teh. Nah, lekat keng kalau mak lai. Coba bisa deh pedako. Sapa mi se na decek de kejamin kemi ketu. Dek kasih kagak lo ke sampai. Pai ikut deh, paki teman tamu sapa sapa. Dia tuh ngetak gagai. Agak memang wek waseng dia mah tepet. Ai, makalale di kampungnya. Kelale ngaga bos. Ai, tuling kena tu materi kanja. Imbe na nama patah seleng. Pada tak kasih bila tak etaseleng. Mangga mah tuh udah lotok. Lotok kak tuh bukan digati. Lele panana ye. Dah coba masuk surah. Jadi. Nah, emang keremo ih. Pak mesat kako. Itu maseke. Diko perelau. Enggak sepeda ya. Disanya Pak Wal bawa wiri lalenge. Jaga pelek bos eh. Di sungai sulara tajan ni kue. Jadi pelek ye. Develo. Seke panana ye. Develo. Cedek na usia. Develo. Ay cedek na. Develo. Cedek na. Develo. Mereka dia menggagak eh. Gelonya nih. Coba. Wah, apa? Lo baru dipeluk itu. Galo ni stela-stelana, lo mani ba di Pluto matu. Ide tak gagang. Malu tu tanah. Tim bersih sengak tu mata jangan. Galo pi mak kena kap sedih. Bos! Makin iya deh.
Dewi sengi mapeli. Suka bawa ni pelik no. Ya, maksudnya aku. Kayak baran di pelik kelebong pak, makebong ngameng itu. Pada tak namanya di kiara kelebong. Kiani ha, upa-upana pura. Iya kiani pelek. Gelo ni orang ini. Akhirnya ni bulu-buluku. Gelo ni apa lutu kiri. Sinari na lang balik yung Hoy, Onto! Ih, bos, wah, semati no. Dah cop na anak iya, saya lupa asyuk timumu. Nah, saya nggak mati. Mau tidur-tidur kat bawah kau ya deh. Terina dan re bos mesti bawa nak di penantangnya deh. Iko Onto. Gato, situ mau tidur di asam mati. Ilah jito. Oh, setahun ni mati bos, semuanya ngomong piple. Iya bos, lo ni di kiara ko kelebong. Kiara nak se? Iko tu, si sepak dua terulam. Apa mu tu? Lemah tu. Boleh ikut sepak dua. Agak nomor runtuh. Runtuh kak tumbek sepeda si bawa selarak cepa. Iya lah buntu. Selarak cepa lo dia lah. Tinggi di belakang sepeda. Puran ni dibaluk bos, dia liam mi. Nah tinggi di belakang lina. Mula mana mi? Iya bos, labak ni menjadi tiny. Untuk kena anak iya di sepak dua. Aduh lo misalnya. Lo kamu siapa apa ni? Biar nama lu buku. Lo kekati. Tadi di sini suruh bosnya. Agay tumel. Telo, lo ko magay. Rapakan ngulong mula dong. Lo terpakai man mulu. Telo mo gay ito. Kasanan na bu dokter. Bu dokter. Lo kumaga. Aye pesanan ta bu dokter. Oi rodo pala upasa si bawa Jamal. Pleso ni pala ke rodo. Siagalin na. 150. Ih, anong kasuli? Pak malalang si mantra eh. Jadi pala ko ya ulap ko din. Aye. Teglo ke telo ede. Nada tu pebo na na ede. Au lo ka lalu. Mapeli beraksi. Dua ki. Oke sih. Sorang ganti rawang kamu pun Nana. Iya. Langkai rawang. Yo. Bos. Kesian itu. Disengi bos, wiri lalangnya dia ala. Mami ta bos. Nih lo, ni dagi tu, duh. Ni lo pelari. Tenan na bos. Serahkan.
Kalau ya tuh mah becu. Kak, pikir orang ni. Awak berdiri kimi. Ini, Pak. Letak koki, Bos. Awak, nah, itu nah. Sorong hati lo, sorong ni. Sorong lo. Sorong lo. Iya, Bos. Bu dokter. Hei, buka dok bu dokter. Nih, kita lihat jangan lo. Kenapa? Nih, bu dokter lah, sesuka dah. Tidak nih. Bu dokter. Ini bu dokter. Iya, nemuin remet toh. Bisa mau mati atau nemu sudah tarawas sorong. Olahraga. Iya, lo tak hari pada ngodong. Nih, bu dokter. Meremehkan aku. Elo nih tarawong. Taling dokter. Tarawong, siap. Ini bu dokter. Baik. Makrem yang ada bisa mati atau kalau kuliah aja. Lo ya dia aja. Keren aja deh, tak pensadar. Apa lagi deh? Ini mulut. Allah, kalau disuntik berarti ini. Nah, ketemu lo gak disuntik. Delo, mau pergi. Wah, bapak dikit-dikit berbere. Harap pura nih deh, tunggu pedih deh. Iya di daerah sana nih. Nambah 10 kali disuntik, mau paker. Iya deh, bapak di Pak yang mau suntik. Tiga, Jam ada. 1, 2, 3, Kia ni upap ada. 2, 3. Bos, wah semat. Astaga. 1, 2, 3, Dia Mel. Kalau muda itu. 3. Tiga. Iya, anuin remet toh, bisa mau mati atau tarawam unsur. 3.